Louis Trichardt ku fika le a Thohoyandou swi n'wi tekele ku sukela 17 hours ku 5 ya madyambu a fika hi 2 a.m. Yeah. Ku ve na vanhu vo tala va nga vulavula sweswo na vanhu lava va just ku huma a Kremetata ku ya amolweni swi va tekele tiawara to tala swinene. So that is why mi hi vonile hi yale hi ku mapatu lawani R81 na yona R524 i mapatu ya SANRAL mara hi ri mfumo wa xifundza xa Limpopo mapatu laha ya le province ya hina hi vulavurile na lava ya va SANRAL ku ri ngopfungopfu loko mi langute patu leriya ra le Chakuma na Mbilani a ku na alternative sweswiwani vo fana ku ri va kota ku kurisa patu leriya va pfumelani na hina va te migingiriko ya ku lunghisa patu leri yi ta sungula lembe leriwani vhiki leriwani hi ti 5 hi tshemba leswaku hi ta va na meeting na vona hi kota ku vulavula ku hi nga swi endlisa njhani leriya patu ra R81 ra ku nghena a Giyani mi ta tsundzuka ku loko hi plana madorobo ya hina kumbe xani Khalanga a va plana va nga tivi ku swin'wana ku ta va na Khalanga na Dr. Ramathuba lava va ta xava ku timovha a va tiva ku timovha ti na vanhu va siyu ntsena a va nga expect ku siku rin'wana hi ta va na mfumo lowu hi herisa xihlawuhlawu mimovha yi va na vanhu vo tala ku va na ti-middle strata to tala vanhu va kota ku tirha vana va hina loko va graduate va tirha mitirho ya kahle va xava mimovha na population loko yi kula ti-planning ta hina ti fanele ku vulavula na yona that is why mi hi voni hi se hi vulavurisani na va masipala wa Giyani hi nga va pfuna njhani because ni kombisile ku ri patu ra R81 rona leri i ra SANRAL na vona va SANRAL hi va nyiketile complaints leti ku ri va fanela ku va hi pfuna xin'wana lexi hi kote ku hi nga swi endla hi ri xifundza through agency ya hina RAL hi tirhisana na masipala a hi languti ti-alternative kumbe xana loko mi languta ka le aka Ngove ni nga ta na alternative yin'wana ya ku nghena adorobeni kumbe mi ta lawani ka Siyandlani side leriwani mi ta na alternative ya ku nghena adorobeni mara sweswo swi lava masipala wa local masipala wa district na xifundza na lava ya va national because mi kombisile ku ri patu leri i ra vona se migingiriko ya ku sungula ku vulavula hi mapatu la yi ta sungula lembe leriwani hi va byerile va masipala ku ri va endla yini va hi costela hi vona na hina hi ta za hi ti-engineer ta hina ti ta va tiya le ku languta na vona va ta hi byela ku ti-solution ku nga va yini. Premier ni kombela ku hundzanyana switsongo hi le mavhengeleni ni ta vuya ni twa ku rito ra n'wina hi ri loko hi ka hi hetisela hi ka hi langutela ka lembe lerintshwa ku na van'wana va nga ni hlevela la va nge ri heyi va vilela mani tinqambi ta ka hina ta Limpopo ti le ku hluphekeni ti le ku hlanganeni na tinghozi mapatwini xana swi nga va swi kha swi vula yini leswiwani ku na leswi mfumo wu nga endlaku ku va pfuna kumbe mi nga hundzisa ritumu ku yini ka sweswo kambe ni khomeleni nyana ni sungula ni hundza hi le mavhengeleni Premier ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka minete. Nzamixeweta vanhu va xifundza xa Limpopo na vayeni va hina lavo rhandzeka loko khisimusi na lembe lerintshwa swi tshinela ndzi mi navelela nguva yo wisa leyi hlayisekeke nkarhi lowu wu vula leswaku ku na timovha to tala eka N1 eGrobers Bridge na le Bait Bridge ndzi mi tsundzuxa ku va mi landzelela swipimelo swa rivilo ra le magondweni boha bandi u nga tshuki u nwa no chayela languta vafambi hi milenge ngopfungopfu loko ku ri xinyana madzolonga yo ya hi rimbewu na ku dlayiwa ka vavasati swi tshama swi ri swilondza leswi dzikeke loko u vona swo karhi humelela erivaleni bela riqingho emaphoriseni ya le kusuhi
kusuka emakorweni ya mbilu ya mina ku ya eka ya wena onge mariendzo ya n'wina ma nga famba kahle minkhuvo ya n'wina yi vangama hlayisanani naswona u tiphina hi nguva leyi khisimusi na lembe lerintshwa lerinene eka n'wina inkomu a swi khataleki leswaku u rhumeriwe ka CCMA xiphiqo xa makheniki xaxameto wa swikweleti wo hoxeka kumbe ku herisa vukati loku nga kanetiwiki Clientele Legal yi nyika vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla eka maAfrika-Dzonga hinkwawo tipholisi ta hina ta fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wa 745,000 rand hi lembe hi yimele milandzu ya vaaki vugevenga na vatirhi swipano swa hina swa nawu etikweni hinkwaro swi yimele ku ku seketela 24 wa tiawara hi siku naswona tipholisi hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili SMS munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 Clientele General FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente yi sumingisiro mngana lona FM na premier wa xifunenkhulu xa Limpopo dokodela Poppy Ramathuba mbatwile va kha va vulavula hi xiphiqo lexi hi nga langutana na xona xa swidorobana madoroba kambe lexi xa va ku tlula na mpimo premier i mhaka ku vanhu lava ka hina lava va landzeleli milawu lomu ku va ku landzeleriwa milawu timovha a ti to famba ti nonoka kambe ti ta famba kambe loko va nga landzeleli milawu ti ze ti fika ti langutana hi ndlela yaleyo kumbexana na sweswo mi ngo tlhemi va rhuma mani violete va ringeta ku tikisa voko na vatirhi va vona i ntiyiso that's why mi hi vonile ku ri hi sukeka a swi tolovelangi ku ri premier la mapatwini hikokwalaho a hi lava ku kombisa ku vaakatiko va swi tiva ku swilo leswiwani swi hi tlherisela ndzhaku loko ku va na i ta ti byela ku yena i jahile lava ku fika i fanele ku ri i huma nkarhi na nkarhi because loko u fika amagondzweni mi kuma accident mi blocka na yona traffic liya timovha a ta ha fambi because ha ta lava ku ri hi clear scene accident scene liya se van'wana a va complain va ku ka N1 mi teka nkarhi ku clear ti-accident scene mara va rivala ku problem yo sungula a va fanele ku complaina hi vona lava va endlaku ku ti-reckless driving munhu wa overtake ka ti-barrier line van'wani va vonile va chayela va ri na swilo na mabyala ni swi veka straight van'wani a va na ti-permit ku swi sungula hi hina swi sungula hi mina ni ri Poppy Ramathuba ni ri muchayeli ku ri ku va na safety la amagondzweni ya hina mara hi swi vonile vanhu va ka hina van'wanyani a va hi nyamisa maendlelo ya vona sa hetseleni premier timhaka leti ta tinghozi tinqambi ta n'wema ti vona a hi ro sungula ti ka ti hlangana na tinghozi mi ri yini mi va tsundzuxa yini kumbe hi swihi leswi hi faneleke hi swi endla tanihi rixaka ku sirhelela tinqambi ta hina no i ntiyiso tinghozi letiwani loko ni languta mara na ta yimele report ni te va analyze ti-accident leti hinkwato leti ti ve na ti-artist ta hina because loko ni languta ti-accident ta kona ti humelela either navusiku kumbe early hours of the morning xa vumbirhi mi ta kuma va ku a huma ka gigi yin'wana a ya ka yin'wanyana se ti-manager ta vona loko mi va overbook man vona mina because mfumo wa swi tiva ku ni nga pfuka na ri Polokwane va ni lava hi 8 o'clock a Giyani va tlhe va ku hi 11 fana ni ri Mesini va ku hi 2 i fana va i ri le Aliphalani va swi tiva ku ni nge swi koti ku drive ni ri nexe na fikelela that's why mi vona ku ni na vanhu va ni pfunaka ku ri ni kota ku va safe la amagondzweni ti-manager leti ta ti-artist ta hina mi kuma ku va nyikete artist liya driver yin'we ntsena driver waloyo i fanele ku ri a famba na vona ti-event leti hinkwato because ti fane ti yimerile ti lava ku n'wi vona a ta perform se loko va ku i ta fika a nga fiki ti fane ma ti tiva ku ta va ti endla yini
se va fosteleya kuma ku ri driver wa vanhu i karhele van'wani a yi tivi ku ri kumbe vanwa kumbe ku humela yini mara swa ku karhala swona ku va ku ri na fatigue na ha yimele ti-report so that loko hi kuma report hi ta kota ku tiva ku loko hi tirhisana lavaya va Limpopo va Mphoza Mashavela hi kota ku va kombisa ku na ti-manager ta vona loko i buka artist ya wena i yendla ku vu-safety bya yena byi va your priority i languta ku i n'wi kumela driver na driver u nga n'wi kumeli yin'we va fanele ku ri loko loya a performa driver a va a wisile mi fosta ku ri i va a ri wisile a movheni so that loko a heta ku performa loyi mi nga languti driver yo rhandza swilo because loko a performa na yena yi lava ku jive ku nwa mabyala na yena yi lava ku nwa byala that's why ni vona hi leti because if hi nga vulavuli ntiyiso ha ta rila khalanga se a hi lavi ku rila vanhu lava ha va rhandza a swi tiva ku a va hi entertain ntsena na vona va contributa ka ikhonomi ya hina ha swi tiva ku creative industry yi endla ku va na mintirho loko makhadzi a cina leyi a nga cini a ri nexe ku na mindyangu yo tala leyi ri le ka staging na yena leyi yi ta kuma ku swakudya because makhadzi loko hi n'wi hakela i hakela na vona vanhu lavaya ku na vanhu va chayaku ti-drums na yini na yini ku na vanhu lava va xavisaka swilo because ku ve na festival na vona ikhonomi ya hina ya kula that is why ni vona ndzi va passionate ndzi lava ku ri hinkwavo ka vona ku va ku ri hi va seketela ene hi vona ku safety ya vona i priority ya hina na swi tiva ku a swi olovi ku mi kuma premier kambe leswi na ha ri ku na n'wina laha vhiki leri taku siku ro tani ku ta kha ku huma ti-result ta ka grade 12 top 5 mi ri yini awe ha ri sure ku ri top 5 a ha tlheleli ndhaku hi vulavurile ku ri Limpopo is on the rise mi ta swi vona vana va mina va nge hi disappoint va ni tshembisile va ni byela ku mhani hi ta endla ku wena na MEC loko minister va hlaya mi va proud hi hina mara xin'wana khalanga xi a ni lava ku kombisa i ku ngopfungopfu ka vatswari vana va hina hi ve na minkarhi malembe laha hinkwawo ya 12 sweswiwani hi edana ya early childhood development ta ti-ECD malembe laha hinkwawo a ku ri wona nkarhi loyi a hi fana hi byela vana ku ri i hlaya tibuka i endla yini i yingisela matichere i endla yini sweswiwani nkarhi walowo wu herile loko ti-results ti huma u ri mutswari a wu tshembe ku n'wana wa wena yi ta kuma ti-distinction a nga ti kumi ni kombela ku a hi wona nkarhi wa ku ni ku pyarile ni ku yi hlaya ni ku yi a wu vona n'wana wa mani vana va hina a va fana ku fana na hina na n'wina khalanga mina va nga nuna wa mina a nga ni tshika mara ni swi accept n'wina loko va mi tshika mi ti dlaya na ka ti-results swi tano vutomini vana va hina a va na ti-thresholds ta ku accepta ti-disappointment ku fana loko a fika kaya hambi i kume yini wena i ri mutswari i fanela ku tsaka na yena i n'wi sapota hi languta ti-alternatives if a lava ku ya university hi kuma ku ti-results a ti pfumeli n'wana wa hina a nga ya ka ti-TVET college if na ka ti-TVET college hi kuma ku a swi pfumeli khalanga a hi languti ku ku na ti-supplementary ku na ku repeat a hi ku vutomi a byi helanga but problem leyi ni nga yi vona vatswari i vona lava ni lavaka ku va blame because one n'wana i ta kuma pressure ka society leyi a swikolweni va ri wena yi ferile i lava ku ri loko a fika kaya a kuma mutswari loyi a ta ku n'wana wa mina ni ku vonile i ringetile hi ta ringeta next time mara wena u ri mutswari i joina lavaya society leyi yi vulavulaka swo biha hi n'wana wa wena a ku na n'wana loyi a rhandzaka ku ri a nyumisa vatswari va yena hi hina vatswari lava hi endlaka ku n'wana ku I've reached
the ceiling a decide aku ilava ku ti dlaya ene a ti dlaya kanaka a ni lavi sweswo na n'wina vana va mina ni ku loko mi twa ku swa tika a mi koti ku accept disappointment na premium ma yi tiva number ya premium wa ni fonela i rila ka mina ni ta va mutswari wa wena if mutswari wa wena i ku byela leswi na leswi i ni fonela n'wana wa mina mutswari wa wena ni ta ya le ka education ni languta ku i kume yini because hina van'wani vatswari i ku va munhu a nga tshama a phasa mara loko a vona n'wana i rhuketela n'wana van'wani hi zama hi va byela hina ku mara wena swi ku tsandzile na wena why you wenda so ka n'wana a hi nkarhi waloyo a hi fanele hi byela vana before va tsala swikambelo swa vona sweswiwani i nkarhi wa ku va seketela a hi viti psychologist a hi viti social worker ta vana va hina Primi khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomu ni ri ka vaakatiko va xa Limpopo lembe ri sungurile ti-priority na ti-goals ta hina ka va ku hi fanele ku endla ku ikonomi ya hina yi famba kahle hi vonile lembe leri nga hundza a hi sungurile ku tirha kahle na sweswiwani a ni va kombela because hi lava vana va hina va kuma mitirho a ha lavi magayiza hi lava magayiza ya huma a Limpopo ya Gauteng because vanhu va Gauteng va fanele ku ta va kuma mitirho a Limpopo Nemejel Primi khenseli swinene inkomu makume nharhu timinete ntsena ku bela awara ya 13 ya 12 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi twini ku mango misava ya 13 ya ta va emisekweni a hi amukeleni tatana Hlulani Fanuel Magayisa kusuka kona hi vuya na tatana Odas Ngoveni hi ta pfala mhaka liya ya timhaka ta nkululu ngopfungopfu liya hi nga va vitana hi bula na vona la sweswo hinkwaswo a ndzaka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 Gayisa mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Premier Ramathuba na tatana Khalanga Pet Mathebula inkomu swinekiseriwa nkarhi ka Afrika wa vulavula va ehleteriwa vambirhi va lova endzhaku ko baliselana na maphorisa wanuna na wansati va baliseriwile va lova endlwini ya vona nhlangano wa ECOWAS na wona wu nyamisiwa timbilu hi goza ra America eVenezuela a hi tweni mangu xitalo awara ya 1 enhlikani Munghana Lonene FM u amukela eka lembe lerintshwa ra 2026 lembe lerintshwa ri vula ku sungula swilo ehansi na ku tumbuluka ka makungu yantshwa phyuphyisa miehleketo ya wena na le ka lembe leri ha ta ya emahlweni hi ku phamela vuhaxi na vunanga bya xiyimo xa le henhla aku amukela eka lembe lerintshwa ra 2026 Munghana Lonene FM makomba ndlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela langta nkarhi 20 timinete ku nga ba awara ya 1 awara ya 1 mahungu ya misava andaka mahungu ya misava hayi la mina na wena nga ta bula ku fika le ka awara ya 2 hi twa ku loko lembe ri kha ri sungula ri kutani u sungula u kwini wena hi ndlela hele makona le a South Coast a KZN very le Pennington Beach loko ni kha ni vona Pennington liya a ni vona ngeti very Penningotsa se ni hlamala ku Penningotsa na lwandle njhani Aya amukeleni tatana Odas Ngoveni va vulavulela masipala wa Mopani hi bula na vona laha hi timhaka ta nkululu na hi laha tanihi masipala va nge le ku tirheni ha kona ku antswisa swiyimo swoleswo leswi swi vonaka ku swi ri mintlhontlho ngopfungopfu ka madoroba ya Giyani na Nkowankowa Mlambya lembe lerintshwa Enhlekani Khalanga lembe lerintshwa ka n'wina vaingiseri va Afrika wa vulavula N'waxemu Mlambya hi tile laha hi ta bula andaka loko ku ri na vaaki van'wana va kha va rila ku ku na nambu lowu nge le ku khulukeni laya ti-efe ivi mi ku hayi hi ta swi langutisa xiyimo xi njhani ku fika sweswi i ntiyiso Khalanga i mhaka leyi nga viya hi ta tiboha kwala moyeni ku hi ta va ku nga sela tin'hweti timbirhi i ntirho lowu nga ta va wu hetile ni lava ku tiyisisa sweswo Khalanga ku
vatirhi va hina va ha ri koho le ve le ku tirheni na sweswi hi vulavulaka ve le ku tirheni lexi xi nga hi khomeletela ngopfu ku loko hi karhi hi languta hi tibyela ku ri hi ti 12 ta December hi nga va hi hetile hi tikuma hi ri na challenge nyana ya mpfula ntlhantlho lowu hi nga va na ku ve wa mpfula because mi ta va mi karhi mi swi tiva ku mhaka ya nkululo yi va yi karhi yi dependa ngopfu ka mhaka ya gravity loko mo ze mi misanyana level loko mi karhi mi endla magoji lama ma endlaku swi vula ku ri a wu nge fambi nkululo walowo so ene hi tlhela hi tekela enhlokweni ku ATS i ndhawu ya ku va ku ri na nhlangasi swinene loko mi vulavula na n'wina sweswi va busy va ringeta ku draina mati ku hi karhi hi ringeta ku cacela masiku lama hi nga tikhomita hi wona leswi swi vulaka ku ololoxiwa ka xiphiqo lexiya ka ha ri ku tirhiweni na sweswiwa ku le ku tirhiweni khalanga that is why nkarhi lowu hi kombisile ku ri a hi ntirho lowu nga kota ku heta within 2 months mara hi ta va hi karhi hi ti nyiketela ku ri hi va hi karhi hi tirha mpfula ku ve yo hi nga tlhela yi fika yi khomeletela mavoko mara ve le ku tirheni tindlela swinene I think vaakatiko va hina lava tshamaka Giyani kwala section F va nga kota ku na va tiyisisa ku i ntiyiso ku le ku tirhiweni kuna van'wani va henhla ku leswaku van'wani vaaki va aka ehenhla ka tiphayiphi letiwani tanihi masipala mi le ku voneni ntirhisano wa njhani exikarhi ka n'wehe tanihi masipala n'wina mi nge le ku tirhaneni na swoho na vo vaaki lava va tshamaka kumbe mi lava ku va korhokela hi ndlela leyo a hi si kuma swiviko swa ku fana na swesweleswe ku nga va maybe swi nga va swi ri koho ku ri swiviko leswi va swi karhi swi kongomisiwe ka masipala wa hina wa local ngopfungopfu masipala wa Giyani because mhaka ya town planning yi le mavokweni ya vona tanihi masipala wa lowutsongo wa Giyani na timasipala letin'wana letitsongo hi nga na toho ta ntlhanu leswi vulaka ku lan'we mi nge le ku tirheni kona mi le ku kavanyetekeni mi le ku kumeni ntirhisano wa kahle na vaaki lava mi nge le ku va pfuneni no leswi swi va ku swi karhi swi kombisiwa hi sweswo leya swa ku system leya a yi ri overloaded ya hi leswi hi nga vulavula hi swona nkarhi wo lwa laha swi tikomba ku nga ri hi nga va swi ri koho swikandi swin'wana leswi kalaka swi nga ri anawini mara a hi leswi hi nga swi tiyisisaka ku hi ri laha moyeni that is why ni ku va masipala wa hina wa local maybe ku nga va vona va nga ta ku va ta vulavula ngopfu hi swona hina hi le ku ringeteni ka ku vona ku xiphiqo lexiya a xi karhata ku vaakatiko a xi lulamisa xiphiqo lexi a xi le Giyani ntsena ni twa na vaaki va la nkonkona va rila hi timhaka leti ta timhaka ta nkululo ku endleka yini na koho mi le ku va pfuneni ku fika kwihi vona i ntiyiso khalanga i na case ya le Nkonko laha vaakatiko ngopfungopfu a section C laha nga na vaakatiko lava va nga hlangana na xiphiqonyana xa ku va xi yelana ya na xoxo swi nga va swi hambane hi issue ya ku laha ku ve na ku onhiwa ka nhundzu ka pump station leyi nga na yona kwalaha section C na ti-pump station timbirhi laha section C so yin'wana ya ti-pump station ku ve ku tshoviwa ku yiviwa ti-electrical cables ku yiviwa na tipompo na timoto leswi swi endlaka ku loko ku karhi ku ringetiwa ku pompa vaakatiko va nkonko va ta va karhi va swi tiva ku ri section C yi le hansi ka sewer treatment works ya hina leswi vulaka ku ri yi fanekele ku kokiwa nkululo lowu ku tirhisiwa ti-pump station so yin'wana ya ti-pump station ku ve ku tshoviwa ku yiviwa leswi nga swi endlaka ku nkululo lowu nga koti ku ya le a storage leyi nga na yona leyi nga laha ku tsemaku ti-D na ti-C so i swin'wana swa leswi nga hetelela swi hinana but i mhaka leyi nge le ku yi attendeni na yoho hi karhi hi tirha na va Greater Tzaneen local municipality yi le ku lunghisiweni vulavula na n'we sweswi na koho
vatirhi va hina va le ku tirheni hi xiphiqo lexi hi nge le ku ringeteni ka ku xi lulamisa ntlhontlho lowu hi nga fika hi hlangana na wo khalanga leswi hi fanekele ku hi kombisa neti ka vaakatiko ku ve issue ya ku loko hi fanekele hi replace tipompo letiya swi hi tikerile ku va hi tikuma hikuva ti-supplier se va nga ha ri mintirhweni hi nkarhi woluwa wa makhisimusi wa makhisimusi ya so yeah but i mhaka leyi nge le ku ya attendeni va zaneni va kombisa ku na vo ve le ku ringeteni ka ku va va karhi va tirha ngopfungopfu ka pump station leyin'wana because ku na leyi ku nga tshoviwa ku na leyi na koho a ku onheke pompo so hi leswi hi le ku ringeteni ka ku swi lunghisa hi tikomiti letolo loko hi karhi hi endla interview na va SABC TV ku a hi ntirho lowu nga hetaku mavhiki mambirhi mara hi lava ku kombisa ku ku nga va ku ri ntirho wa ka wu nga heti masiku hi ku ya hi leswi hi nge le ku swi endleni sweswi kasi kumbexani xivutiso lexi Milandza xi nga va xi ri xikulu ka n'we ku xi hlamula kambe hambi swi ri tani mani xi vutisa hikokwalaho ka yini nga ri xidemokirasi lexi xi hi tisela swa kahle swin'wana hi swa kahle hi ku ni vuli ku loko vanhu va ta fanele va fika va onha nhundzu leyi nga ya vaaki hina hi nga kulanyana na hi minkarhi yaleya xidemokirasi xi nga ri kona nhundzu ya vaaki a yi hloniphiwa se swi vula ku ta ka xidemokirasi leswi swi ta na ku nhundzu ya vaaki yi nga hloniphiwi mi ya endla njhani ku hi huma ka xiyimo xa muxaka lowu n'wina mi nga hetisela xidemokirasi Milandza i ntiyiso khalanga mhaka leyi mi yi vulaka i mhaka leyi na hina tanihi mfumo yi nge le ku hi tikeleni mi ta mi karhi mi tsundzuka ku loko hi sungula n'hweti ya N'wendzamhala kwalaha mugangeni wa ngopfungopfu kwalaha TC hi ve na ti-case ta ku ve na lava nga kumeka va karhi va ri ku yiveni ka toho tikhebulu leti na le mariveni vaakatiko va teka nawu va wu veka mavokweni wa vona leswi swi kaleke hi nga swi encourageki mara loko mi karhi mi tlhela mi languta khalanga hi ve na muganga ya ku tala leyi nga va na nkarhi wa ku leha va nga ri na gezi ku katsa va Nkambako hala va Thapani hikuva vanhu va ri ku tshungeni va teka tikhebulu leti leswi lavaku hina tanihi mfumo vaakatiko hi teka vutihlamuleri van'wani va vanhu lava hi va hi karhi hi ri na voho hi hanya na voho ha va tiva so swi lava hi teka vutihlamuleri tanihi mfumo tanihi vaakatiko i xikombelo lexi executive mayor va nga xi endla eka mavhiki mambirhi manharhu lama ku hundza ku vaakatiko a hi pfunani hi vona ku nhundzu ya mfumo ya hlayisiwa in the end loko ku karhi ku yiviwa ti-electrical cable leti khalanga a swi affect mhaka ya gezi ntsena ya phakelo wa gezi ntsena na hina ti-water treatment plant a ti le ku tirheni tiboho leti fanekele ku ti nyika vanhu mati a ti le ku tirheni so swi va swi karhi swi hi tshikilela hinkwenu so a ku vutihlamuleri bya hina tanihi vaakatiko na tanihi mfumo ku va hi tirhisana loko hi swi vona ku vanhu lava ha va tiva a hi vulavuleni na va xiphorisa hi kota ku vona ku va khomiwa va akhawunta ka leswi va karhi va swi endla swa ku onhela tiko hayi na ni mitweni Milandza khensile swinene mani hayi hi ku maxangu ya lembe ya sungurile 2026 swi sungurise sweswi khensile vana na siku lerinene ku dya ku hengeta hi sungula hi nkululo khalanga a hi sungula ka eko akesa tatana oda singoveni lava va vulavulaka masipala wa Mopani va ka mi nga vulavula hinkwaswo ne mi vula ku mi nga vulavula hinkwaswo he mfumo wu endle leswi he va mani va endle leswi kambe leswi fanele swi sungula ka hina ha ri rhandza tiko leri ha ri rhandza a ni kha ni vona mitlangu leya ya leyi a ni la ku vulavula hi vafanafana ni vula a ni kha ni vulavula mitlangu ya leyi ya AFCON loko mo languta na swi tiva ku thelevhixini kambe loko mo languta lomu stadium leswi swi nga koho ku sase kasi i mani a nga swi laveki ku Afrika-Dzonga yi saseka i mani a nga swi laveki loko ho ka hi nga se n'wi kuma munhu loyi a nga swi laveki ku Afrika-Dzonga ri va tiko ro saseka tiko ra kahle hambi kwala ni nga koho la Giyani va fika va vekela timboni letiya to ti sasekisa ndhawu letiya to ti famba ti layitha lomu mapatwini laha loko hina vo tsutsuma hi ta ti tsutsumela kahle na mpundzu kumbe xidyambu ku nga ri na xiphiqo munhu a fika tshova se lexi ni lava ku tiva ka n'wina hi va ka hina i ku i mani a nga swi laveki ku swi saseka a nga swi laveki ku tiko ra hina ri saseka loko u nga se n'wi kuma munhu yaloye a ku na laha ya kona se a hi n'wi laveni
hi n'wi kuma munhu yaloye a endlaku ku kumbe loyi a nga swi laveki ku tiko leri saseka loko hi nga n'wi kumangi munhu yaloye a hi nge lungi hi ta bula hi swona le ka hafu ka awara yan'we loko hi vuye emangweni ya misava kambe ni la ku ta twa n'we 0860002543 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa hi ndlela yaleyo tolweni wa masiku hi ti tlelerile hi loko ku pfuka hoyi le a Venezuela loko pfuka hoyi a Venezuela ku ya ka kumeka ku tiko ra America ri hlaserile laya ri teka president wa le Venezuela ri famba na yena a New York la nga ta ti vona ka ri sa a court ya le New York ku vulavuriwa hi timhaka to letiya se hi la ku tiva ku kahle Maduro loko a ri le a ngo to pfulela na lavan'wani ke hi kuma swi vona ku le va tlhe va vula president Trump ku va lava oil na tikhampani ta vo ti taya ta tiko ra America ti taya leti ya lunghisa timhaka ta oil se leswi va lava ku swi celwa le a Democratic Republic of the Congo va nge le ku zameni ku va na ku rhula ivi na ku nga ri ku tini a va ngo totana ko swi vula yini leswiwani a hi amukeleni Professor Themba Sono na ku va vuyisa ka lembe lerintshwa prof nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani amshada hinkwenu yapensa hayi na hina khensa swinene prof na ku vuyisa ka lembe lerintshwa happy new year oh yes happy new year na va hinkwavo vanghana vayingisani va Munghana Lonene mi khensela lembe lerintshwa mi hlayiseka na tiko ra hina ri hluvuka ri nga fani na leswi swigevenga swa le America swi sungula swi vulavula mavunwa swi ku hi swi lava ku susa narcotics drugs a Venezuela ku ri a ku na nchumu swa drugs Maduro na vanhu va kohe a va nga endli ti-drugs leta rhumela America lexi a xi lava Donald Trump hi lexi George Bush loko a hlasela Iraq na Kuwait u teri yini President Bush wa America u teri hey mavona Kuwait ina oli hi tiko ra hina hi economy ya hina ile Bush na swivulavula so manje ni Donald Trump u kombetile ke loko a vulavula tona a nga ha vulavuli nchumu leswa ti-drugs u vulavula ku ri hi ta tisa mabindzu a America ku ri a ta teka oli leyi a yisa America vo Exxon va vitaniwa ku ri va ta teka oli leyi hikuva ne vona ku ri Venezuela ani ina oil reserves leyikulu ngopfu yo hindza matiko hinkwawo so manjeni u hleketa ku ri Venezuela hi yona leyi yi nga fanele ku ri yi kuma oli xa vumbirhi va tiva ku ri va endlile ti-sanctions ka Russia ku ri oli ya Russia yi nga xavisiwi manje Russia a yi rhumela oli ya yona yo tala ngopfu a Cuba kambe vala Donald Trump u la ku hlasela Cuba so manje u la ku pfala oli so loko Russia yi siverile ku yisa oli ka Cuba ku va Venezuela yona yi rhumela oli ka Cuba that's why manje ni vonile ku ri vanhu va le Cuba vo tala va dlayiwile tolo na tolweni loko Donald Trump a hlasela Venezuela so hi sweswi endlekaku ke so Donald Trump i xigevenga swi le rivaleni kambe a yena a ri yexe ni vulavurile George Bush ku ri u hlaserile Iraq ni vulavurile n'wana George Bush President George W. Bush na Colin Powell va hlasela Iraq va hemba va ku na the weapons of mass destruction so na yena Donald Trump a hemba a ku na the-drugs kasi ku va lava oli leyi ya Venezuela kambe a swi sungule hi vo George Bush swi sunguleni hi vo President Lyndon Johnson matsundzuka ku vile ku va na lexikulu ngopfu lexi nga xi vitana the Gulf of Tonkin resolution na Vietnam loko America yi hlasela Vietnam yi hembile yi ku ma Vietnamese not Vietnamese vo Ho Chi Minh hi vo va nga
va nga hlasela xikepe xa America a matini a le Vietnam ku ri ku ha swi tona. So manje ke Donald Trump u dyondzile mavunwa a ti-president ta America kusuka khale na khale. So leswi a nga swi vulavula hi leswi manjeni manani loyi a nga teka xitulu xa Nicolas Maduro, acting president ya le Venezuela sweswi Delcy Rodriguez, a ku Donald Trump leswi a swi endla u endla leswi America a yi swi endla kusuka hi vo 1848 ku fika 1902 loko va hlasela matiko a Central America lawa a va vitana ti-banana republics. So hi swona sweswo swi endlekaku ke. So ku teka Nicolas Maduro a n'wi yisa khoto namuntlha le a New York le u lava ku sivela swilo leswi a nga swi endla, kambe swi nga humeleli, swi nga yi kule hikuva un'wana na un'wana wa swi vona ku ri Nicolas Maduro u susiwile xitulwini hi mhaka ya ku ri va lava ku teka oli ya Venezuela, hayi swilo swa ti-drugs. kambe ku ta endleka yini hi leswi swi tikomba ku ngeti loyi a nga khomela sweswi tanihi president wa le Venezuela i ri Maduro ka ha ri yena president, ivi Donald Trump a ku loko swo ka swi nga fambisi leswi hi nga swi kunguhata kona hi ta tlheyisa futhi mihlaselo. Swi vula yini leswi prof? Swi vula ku ri Donald Trump ma vona u hambana na Joe Biden hi xilo xin'we. Donald Trump u lava ku teka matiko lamatsongo lawa loko a nga n'wi nyiki ku tika loko a lava ku teka swilo swa kona. U lava ku hlasela matiko matsanana wo fana na vo Iran, wo fana na vo Cuba, wo fana na vo Colombia, wo fana na vo Venezuela, wo fana na vo Nigeria, wo fana na matiko Afrika hinkwawo. Kasi Joe Biden yena a langutile matiko mambirhi ku ri no hi fanele ku ri hi teka hi hlasela Russia, hi ona Russia, hi ona China, then America ku ta va yona yi nga hosi ya misava hinkwayo. Manje Donald Trump u chava vo China, u chava vo Russia, manje a ku ni nga sivela ma-Russia. Ma vona loko a hlasela Nicolas Maduro a ri na mani nkarhi wolowo, a ri na munhu loyi president ya China Xi Jinping a nga n'wi rhumela ku ri a ya a Caracas, a ya Venezuela a vulavula na Nicolas Maduro ku ri no hi nga mi pfuna njhani hi leswi Donald Trump a mi endlaku swona swa ti-drugs. Manje Donald Trump a va hlasela vanhu va China va ha ri koho kwaleyo. So swi ti kombeta ku ri Donald Trump hi loyi a nga tiyimisa ku ri matiko o fana na va-NATO wo fana na vo Denmark ku ri hi ta teka Greenland ku ri na tiko ra Denmark, ku ri America yi va kula, ku ri maga ya hina yi kula. Manje hi ta susa the president ta vo Colombia, hi ta susa the president ta vo Venezuela, hi ta va tlhela na leswi Marco Rubio was secretary ya foreign relations ya a nga vulavula ka hlasela Cuba na yona ke. So hi swona leswi endleka ku Donald Trump u lava ku cinca misava hinkwayo, kambe a nga lunga a na Afrika-Dzonga sweswi manjeni yi n'wi kwatiseli ngopfu hikuva ni namuntlha yi hisile America ka United Nations Security Council ku ri va vulavula hi leswi Donald Trump a nga swi endla na leswi Donald Trump hi tiva ku ri u ta endla veto, ku na nchumu leswi United Nations yi nga ta swi endla. Ka ha tele ku va na huwa emisaveni. Kwalano a na hala ku ta kwalano prof ka ku Security Council kasi yi hava matimba hi ku kuna a ni ngo kuna Russia leyi nga yimiki na swona leswi nga endliwa hi America, kuna China leyi nga yimiki na swona leswi nga endliwa hi America. Kuve loko se America yona yi fika yi endla veto ku swi vula yini? Swi vula ku hambi mi vulavurile loko America yi arile swi herile?
ani mavona America na Israel va endlile swilo swimbirhi. Xo sungula va dlayile leswi university leswi a ti vulavula hi swona leswi va nge international law na international relations. So ha swi tiva ku ri a xa ha ri kona xexo lexi va nge ku na international law ku va nawu wa matimba ku ri hi mani a nga na matimba. Israel na matimba a Middle East, so ita endla leswi swi rhandzaka. America yi na matimba ka matiko lawo yi nga va chaveki, so ita endla leswi swi rhandzaka. I xo sungula America na Israel va dlayile international law. Xa vumbirhi America na Israel va dlayile United Nations. United Nations ko va leswi xinghezi ngo it's an empty shell, a ka ha ri na nchumu ko va ku vulavula ntsena. So nyimpi ya hela hikuva nyimpi leyikulu ya hata hikuva China u ri wena America u la ku nyika Taiwan matimba ku ri vana manje ku ya va na nyimpi. Hina va China hi prepare for World War III. Na hina loko Donald Trump a byela Volodymyr Zelensky a ku wena u la ku endla World War III, a nga lavi yaleyo World War III ya matiko lamakulu. Donald Trump u lava ku teka mastikwana leswitsana na va endla swona, so a nga swi veli hi muna until vanhu va America lava nga tlela va pfuka va ku hi mhaka ya yini ti-president ta hina ti endla leswi. Ronald Reagan u hlaserile Grenada a lava ku susa president ya Grenada Bishop, ma swi tiva sweswo ne. Vonina ku ri na le a Iran va endlile hi 1979 ma-America va Jimmy Carter loko va lava ku teka Iran ku nga teki hi ma-Muslims. Se ni twa mikhumba Afrika-Dzonga mi ri yindle yini? Afrika-Dzonga ya tili ta vanon'wini lowukulu ngopfu ka Donald Trump hikuva no kwati ngopfu namuntlha a ni manje Security Council ya kolokolo ni ku va ni Afrika-Dzonga yi teri a yeni ya vulavula ka Security Council ya United Nations hi mhaka leyi America yi nga swi endla a Venezuela hikuva a swi le nawini. And manje Donald Trump a tiva wa hanyanga tsekile ngopfu hi Afrika-Dzonga loko yi rhumerile Israel a Netherlands. So sweswi manje ni yisa America a nyuka. Kambe Donald Trump a nga hlaseli Afrika-Dzonga ku fana na loko a hlaserile Venezuela kumbe ku fana na leswi a nga hlasela ma-Islamist a Nigeria vhiki leriya yi nga hundza. Hikuva ni tiva ku ri la ku na valungu ngopfu loko ngo hlasela la u ta heta a endlele nyimpi leyikulu ngopfu leyi nga ta dlaya na valungu lambe ya va rhandza mabunu a ka vona a nga ka nga swi endli sweswi ka Afrika-Dzonga. Kambe xi hi dyondzisa xilo xin'we ku ri vanhu vo fana na vo Ibrahim Traore a Burkina Faso, vanhu vo fana na vo a Mali na vo Niger, loko va ku military base leti a ti suki swa ti kombeka ke. So leswi dyondzisa Botswana na yona ku ri yi nga hleketi ku ri loko yi pfumela ma-America va endla ti-base a Botswana va rhandza Botswana kumbe va rhandza vantima, va langutile leswi nga a Botswana and na leswi nga la Afrika-Dzonga. Ya se un'wana i ri ni mi vutisa i tirhise rito ra xinghezi la ra ku is South Africa not punching above its weight? Hi weight ya yini? A mi swi tivi ku ri democracy yi ri equality yi ri ringana in a democratic dispensation. So South Africa a yi endli nchumu xo onheka, yi tirhisa hinkwaswo leswi hi swi vitanaka democratic equality. Hikuva ni loko va ku u member ya United Nations swi vula ku ri na wena u na nkoka ku va landzeleli la leswi u swi vulavulaka hi fanele ku ri hi xi yingisela. So hi leswi Afrika-Dzonga yi swi endlaka. A swi kona sweswi ku
Of course, mabhunu wo tala la Africa Dzonga va dzonga ku hey nakona Africa Dzonga punching above its weight. Vanhu vona va lava ku ri Africa Dzonga yi va ehansi ka Europe, yi va ehansi ka America. Yi ku loko America kumbe Europe yi ku wena Africa Dzonga endla leswi va ku ya vas va nga ze va ku no vas fana ku va ya vas nkarhi wun'wana na wun'wana. So a swi vuli nchumu so Africa Dzonga is punching above its weight. Prof, ni mi khenseni nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Van'wina. Professor Themba Sona va fikisa makumu ka bolo leri se hina lava hi nga ku tisela vona vativi hi vulavurile na vona kusuka ka timhaka ta ntlimbano wa magondweni wa wu ri koho ku ya ka timhaka ta switirhi kumbe tiphayiphi kumbe switirhisiwa leswi swi khumbaka timhaka ta nkululo ka madoroba yo fana na va Giyani na Nkowankowa. A ni tivi a ti siyitele Nkowankowa kambe a ti efe ta le Giyani i xiphemu xa lokixi lexi nga tumbuluxiwa hi xidemokirasi a no vula kumbe swi tiva se loko a swi talanga mi twa va kha va rila hi nkululo a mi twa swi talanga va rila hi timhaka ta nkululo a D1 a swi talanga mi twa vanhu va kha va rila hi timhaka ta nkululo a ti-A swi tele na le D2 swi le ti-F hi mhaka ku i lokixi leri nga tumbuluka ka xidemokirasi. A yini ka mahungu ya misava ya awara ya n'wina tatana Hlulani Fanele Magayisa ni ta twa n'wa hi ku mi ri yini loko hi vuya mahungu ya misava nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene i nhlekani. Eka Malamulele, eka mina ku ya fika eka Matiriyani. Tshama na hina eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM makombandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Hlulani Fanele Magayisa. Khalanga Pet Mathebula khensela swinene ka Afrika wa vulavula ku seriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we i nhlikani muyingiseri. Vaehleteriwa vambirhi laha un'we wa vona ku ehleteriwaka leswaku i n'wamabindzu wa ndhuma va baleseriwile va lova hi nkarhi wo baleselana na maphorisa eMagate endzhawini ya Uvongo eKwaZulu-Natal. Maphorisa ya vula leswaku ya landzelele vuxokoxoko bya vunhlori leswaku a ku ri na vanhu lava a va ri na swibalesa swo pfumala maphepha. Muvulavuri wa maphorisa ya KwaZulu-Natal Captain Thatu Ndlovu vula leswaku va kume 5 wa swibalesa swa xiyimo xa le henhla hi nkarhi wa mhangu liya. Ndlovu u tlhele a tiyisisa leswaku a ku vanga na phorisa na rin'we leri ri nga vaviseka hi nkarhi wa mhangu liya yo baleselana na vaehleketeleriwa. In the early hours of this morning, the 5th of January 2026, 2 suspects were fatally wounded when they engaged police in a shootout in the policing area of Margate, where 5 unlicensed firearms, including 2 AK-47 assault rifles, were recovered. Police officers approached the targeted house and announced their presence, but there was no response. The members penetrated the house and upon entering, 2 occupants inside the house fired shots at the police. Police returned fire and the 2 suspects were fatally wounded. 2 AK-47 assault rifles were recovered, as well as 3 pistols. Wanuna na wansati va baleseriwile va lova endlwini ya vona eWest Bank ekusuhi Delft eCape Flats eWestern Cape. Muvulavuri wa maphorisa Wesley Twig u vula leswaku xikongomelo xo baleseriwa ka vona a xi tiveki naswona mindzavisiso ya emahlweni. Police members attended to the crime scene where they found the victims with gunshot wounds to their bodies. Both victims were declared deceased on the scene by medical personnel. The circumstances surrounding the incident are under investigation and arrests are yet to be made. Maphorisa ya xiyenge xo sivela vugevenga Crime Prevention Unit ya hlaseriwile vaaki eAvanwood eElsis River eCape Flats eWestern Cape nkarhi lowu a va ringeta ku khoma muehleteleriwa loyi a ri na xibalesa. Muvulavuri wa maphorisa Ndakhe Gwala u vula leswaku muehleteleriwa u kote ku phonyomuka hikwalaho ka leswi vaaki a va ri karhi va sivela maphorisa ku n'wi khoma. Elsis River Crime Prevention Unit members responded to a shooting incident in Blyderon Court, Avonwood. They spotted a male suspect dropping an object. Upon observation, they discovered that it was a firearm. Members pursued the suspect, but community members obstructed the arrest and the suspect got away.
A police motor vehicle was damaged during this incident. The members apprehended one suspect for defeating the ends of justice. vandla ra EFF ri sole xiphiqo lexi xi yake mahlweni xa mati eGauteng laha ri nge leswi i ku tluriwa ka timfanelo ta nkoka ta vanhu. Vandla ri tlhele ri vula leswaku mati lawa ya nga tengangiki ya tisa nxungeto eka vutomi bya vanhu. Vandla ri vula leswi endzhaku ka loko xiyenge xa Joburg Water lexi phakelaka mati xi lemukise vatshami va le Joni ni le tindhawini ta le kusuhi leswaku va nga nwi mati ya le swiphayiphanini hikuva a ya basanga. Xiyenge xa Joburg Water xi rhumele tilori to phakela vanhu mati laha xi vulaka leswaku migingiriko yo kambela mati yi le ku yeni emahlweni. Jimson Baleni wa EFF vula leswaku xiyimo lexi xi tisa nkelunkelu. While Joburg Water has acted swiftly by isolating the affected areas and conducting tests, it is deeply concerning that this incident is not isolated. Similar reports have emerged from various communities across the municipality during the festive season, pointing to a systemic failure in water quality management rather than a once-off occurrence. The EFF does not take such reports lightly. The possibility of water contamination poses serious risks to human life and constitute a violation of the basic human rights to access safe and clean drinkable water. Nhlangano wa matiko ya upela dyambu bya tikonkulu Africa, Economic Community of West African States, wu kombela matiko ya misava ku xiximana loko swi ta ka mhaka ya vutiyimeri bya wona kun'we na ndzhuti wa wona leswi swi tiyisisiwaka eka nawu wa misava. Leswi swi sukela eka nhlaselo lowu endliweke hi tiko ra Amerika ehenhla ka tiko ra Venezuela, leswi swi endleke leswaku America ri khoma president wa tiko leriya Nicolas Maduro na nsati wakwe. Eka xitatimende nhlangano wa ECOWAS wu yima na minhlanganokulobye ya matiko ya Afrika ku kombela leswaku America ri yimisa magoza ya rona ehenhla ka Venezuela no kombela leswaku ku va na mikanerisano leyi katsaka na vanhu va tiko leriya ra Venezuela. I makume ya mahungu ya awara yan'we ku langutana kambe hungu leri ri nga ranga mahlweni eka awara leyi va ehleteleriwa vambirhi laha un'we wa vona ku nga munhu leyi a ehleteriwaka ku va n'wamabindzu wa ndhuma va bariseriwile va lova hi nkarhi wo bariselana na maphorisa emagate endzhawini ya Uvongo eKwaZulu-Natal. A hi tweni mahungu lama landzelaka hi awara ya mbirhi nhlikani wa namuntlha na mutirhikulori i Nkosinathi Chauke. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula enhlikani. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa. Dirito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we. Afrika wa vulavula 12 to 2 ni nhlekani. Na Khalanga Pet Mathebula. Nguva leya ximumu gondzo ra wena ri sungula eLimpopo kaya ra Masana mindhavuko yo hambanahambana hi na ntanga wa swiharhi wa Kruger National Park laha ku nga na the Big Five u hlantswa mahlo hi vumbhuri bya ntumbuluko na swiharhi eMuhuluhulu Rehabilitation Center u ta tlhela u beriwa hi moya hi ndlela ya xiyimo xa le henhla etindhawini ta vuwiselo hi Hoedspruit Maruleng chipchisa moya etilodge ta le tintshaveni na ku etlela eka xihahampfhuka xa Aerotel laha ntumbuluko wa ku wisisa u nga tlhela u kota ku ya hiking kusuka ePhirini ku ya eTufastone ndhawu yin'wana leyi nga fuwa hi matimu hi Echo Caves hlawula xifundzhankulu xa Limpopo lexi nga fuwa hi ndhavuko na ntumbuluko eLimpopo ku na swo tala swo tiphina hi swona endzela website ya www.golimpopo.com #explore Limpopo under the sun #show Limpopo Summer 2025 #Limpopo ka December #Limpopo Summer 25 more to enjoy #Go Limpopo. Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero mnganano na FM kumshana kutaka ku rana voice note kambe ke swo voice note amse rhumela nomboro hili 0860002543 mikandisa rito ka 0657443911 ayi kuti mingisero ne se matwili lava hi ri na vo
a va kha va vulavula kusuka ka timhaka leti khumbaka Nicolas Maduro ku nga president wa le Venezuela loyi a nga a khotsweni le a New York van'wana va nge ri hikokwalaho ka yini New York ku nga vi a Washington DC kambe ke vulavisisi byi komba ku vanhu lava va nga endla timhaka ta ku landzelerisa timhaka ta ku khomiwa ka Nicolas Maduro va kombisa kahle ku a swi sunguli ku va ku tekiwa president a yisiwa ka ndhawu leyi a ve ri ndhawu leyi ku rindzeriwa koho ku tengiwa ka milandzu se i timhaka leti a ti khumba Nicolas Maduro leti a hi kha hi bula hi to loko hi kha hi bula na Professor Themba Sono kasi ke timhaka ta malokixi lama ya Nkululu ma nge le ku va kayakayiseni va nge le ku lunghiseni and a mi swi twile n'we mi khumbekaka ka ankowankowa lexi ni va ka swa le nkowankowa hikuva vanhu makhamba i va mani ku na risimu leri hi nga tshama hi ri tlanga lembe ndzhaku laha ra equal very equal justice kumbe equal rights un'wana na n'wana le ku rileni hi vugevenga kambe swigevenga swa ku va mani ni byeleni ku loko mi ya tshovelela tintambu hileswaku n'wina mi langute ku mi ya pimisa koporo leyi nga ka tintambu teto ku tiko ri hlangana na yini ha nchumu n'wina nga mi rhuma ku mi ya endla milawu mi le ku ndeni milawu ya njhani ku lwisana na vanhu lava va nga le ku tirhaneni na va nga le ku yingheniseleni ka tiko ra hina ka swiyimo swa muxaka lowu vugevenga bya muxaka lowu mi le ku endleni ka yini ni vula n'we ngeti famba mi ya endla milawu ka huvo yo endla milawu mi le ku endleni ka yini hi ku i mhaka leyi lavaka ku va hi twa yoho yaleyo ku vanhu vo endla ku rhandza ni vula ku loko munhu a fika yiva pompo leyi pompelaka vanhu mati a yiva pompo van'wana va le ku yiveni va yiva na tifriji ta le swikolweni va yiva hinkwaswo leswi ti-laptop teti yiviwaka i mani a nga swi laveki ku Afrika-Dzonga ri hluvuka a hi n'wi kumeni munhu yaloyo loko va nga se n'wi kuma munhu yaloyo a ku na laha ya kona tanihi tiko se ni la ku twa n'we ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela yaleyo kasi yo sungula hi leyi ya ntlimbano lomu magondweni ngopfungopfu a Limpopo ntlimbano lowu a wu vanga hi ku n'wina a mi ri kola a mi ri ku chayeleni vuyada a mi driver vuyada mi tshama mi jahile a mi landzeleli ku timovha ti landzelelana mi lava ku nghena mi ya nghenisa nhompfu ivi timovha ta hetelela ti yima se i xiphiqo lexi nga hetelela xi va koho hi ndlela yaleyo sa hi mi twenini kumbe ri yini 0860002543 wo sungula muyingiseri hi lowu hleka aye papa wala a nghena ka leya America ne ya Madura Donald Trump and leyo u teka tirigini ta Ukraine Russia hi ri va kha va hoxetela hi ti-sanction but mara a yiwi i-sanction dingani so wa swi vona ku Russia loko yo wina hi Ukraine swi endleka Europe yi ya vuyela ndzhaku ya kombela ku rivaleliwa ka Russia and Russia ta tirhisana na matiko va Europe yi va xavisela yini gas na oil amantwisisa se America yi ta sala yi ri exposed wa swi vona Donald Trump u calculatela sweswo dute mantwisisa Russia na China wa swi vona ku ri ti le ku teni kahle ti-economy ta tona ti le ku teni kahle mantwisisa and loko yena America sweswi yi hambanile na NATO a ya ha ri na vuxaka byo tiya ka NATO mantwisisa and Russia loko yo teka Ukraine hinkwayo but yi ta teka swiceriwa hinkwaswo swa Ukraine se wa swi vona America leswi i ku lava ku na yona hi hela tlhelo ra yona yi teka something a ku na ti-drugs ta laha ti-traffickiwa wa swi vona Russia phela loko yo khomanisa lo very much wa president ya Ukraine yi hitile yi ta nkhoma Zelensky a hi ngo Zelensky se na yona leswi a mi swi voni swa mechisana va landza mihlela very bad Nicolas Maduro ku ri loko va va khomile va ta teka oyila hinkwayo ya Venezuela but this is yi va one kambe 1-1 leyiwani a yi na nxungeto ke ka nyimpi ya misava hi ku van'wana se va kombisa ku onge se hi nga va kha ku hi tshunelela swinene eka nyimpi ya misava ya vunharhu gaku ga misava but yes ni nga mela kwala a ni nge vi sure kwala this is America yo but wala ni le ku endleni ka ti-base matiko hinkwayo ya misava yi rhumela ti-base mara a ku na lexi
nge le ku targeteni ku a yi provokiwa ku humeleli nchumu loko ya endla basic kwini na kwini yi la ku hlasela ma loko a yi provokiwa ayo ndlela ku loko ku tshika ku laveka mpfuneto ka kun'wana kumbe ku hlasela ko karhi ku fana le base yi nga la ku a Botswana yi va yi kha yi la ku languta ku adzongeni wa tikonkulu ra Afrika loko tshika ku ri na swin'wana swi lava ku va va sirhelela ti-interest ta America va kota ku va va ri kusuhi swo endleka swona na ku no tsarisa khepani na n'wina Botswana mi kha na holova na munhu un'wana ku ri loko mi riseta mi nge bi America na ba Botswana le ya ku langa na sisi yako so ma vona loko yi riseta ya America ngela ya Israel ai banga America straight leswi ku ba i front line ku ba bodyguard front line no loko Iran yi riseta yi la ku riseta leswi America yi nga boma la yi ya bati base leti America a yi suka yi ri ka tona mantwisisi yi nge hlaseli America siku rin'wana kha yi suka ka misava ya yona a yi nge yi vutsotsi bya America a yi suki ka misava ya yona yi lenda ka tiko rin'wana yi fika yi hakela maybe mirhangelo wa kwalano yi nga phete ya yona yi tshama kwala yi susa tiboma ka yona ba tiko rin'wana ku ri n'wina loko mi la ku riseta mi ta rhanga hi ku dila na tiko leri yona yi safe le henhla le Ngombo to mena khume ntlhanu timinete kahle kahle khume mune timinete ntsena ku bila ura ya 13 nongona ka Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM komba ndlela ya mkeleni n'wana mixer lo nhleka ni ma mkeleli ka Munghana Lonene FM nhleka hayi mjani buto mina ipfukeli n'wana minjani ipfukeli swilo leswi swi yiwaka Khalanga swilo leswi swi yiwaka swi famba kwani ma swi vona mi twa mhangu leya ku tibetri ta kumeka ta tisola ti kumeka ka mitindzelekano ya ku ya ko karhi so swilo leswiwa loko swi yiviwa vanhu va le handle va famba na swona swi vula ku ri le va ri na high demand swilo leswi hina hi veriwaka swona lawani ene loko ku ri ku na wa hina wa tiko ra hina Botpet ku vona ka mina loko vanhu lava yi va ku swilo leswiwani va tirhiseriwa swigwebo swa milawu ya kwale tikweni ra ka vona a ni voni ku vugevenga byi nga hava kona le makaya va huma kona va endli vugevenga vanhu vo endla kwala tikweni ra hina ntsena ende loko mfumo wo teka xikombiso a hi ngo ni ku Zimbabwe munhu i dlaya munhu loko o landzeriwa xigwebo lexa xa le Zimbabwe Botpet mi ta vona vugevenga byeswo hinkwabyo byi nge vi kona la tikweni ra hina ni mi hembeli se n'wina mi henhla ku loko ku yiviwa tintambu loko ku yiviwa tibetri ta tithawa loko yiviwa yini swi yiviwa hi vanhu va matiko le handle hi sombula ku swona xitalo xa kona ni nga vula ku 90% i vanhu va le handle i vanhu lava tivaka ku swilo leswiwani swa laveka kwalomu va humaka kona va hluvukisa matiko ya vona kwalomu va humaka kona a za mi kuma swi ri mindzelekaneni yo kun'wanyani loko se swa kumeka i maphorisa ma khoma loko va khoma jikijiki munhu a nge heti hambi 3 months a ha khomiwile so ma swi vona ku hina hi nge endli nchumu tanihi ri vaakatiko loko ri ku hambi ho ripota xo ripota ka tin'wana tindhawu Botpet ku tirha mob justice la Joni la ku fana na kwele mariveni swi ndlise sweswo phela ni vavuyi va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona hikuva swi vona ku i xivutiso lexi ni nga le ku vutiseni ku i mani a nga rhandzi ku milawu ta valavo loko va fika va ku va la ta mi nghenisela timboni to mi layita switrateni n'wina mi nga fika mi ku a mi rhandzi tiko ra n'wina hi mhaka ya sweswo mi ku mi tlhe mi tshovelela timboni letiya a mi swi lava ku tiko ra n'wina ri va na timboni switrateni a swi koteki le ya timboni ni mi byela Botpet le ya timboni ni ve na nkateko nkarhi wun'wanyani ni kha ni famba na vusiku vanhu lava va fakaka timboni letiya hi va faka va tlhela va koka timboni letiya va haka tilayiti leti tinsimbi letiya hi tintambu ku tiwa timboni letiya va ti hlumulela tilayiti letiya ku xavisiwa tintambu letiya va kontraka va lava hoxaka swilo leswiya vo tala va vo hi va ta onha ni vula na tiroboto loko mbona tiroboto sweswiwani I'm sure timhaka ta ku vhela gezi ra ha fambafamba vanhu lava va fakaka tiroboto lavaya hi wa tlha ku va ta na vusiku na ti-grinder va fika sala mi ta kuma pake movha yi kha yi tsemelela hambi u fonela maphorisa ta ku hayi hi le ku teni
i nga yima khoneni ti byela ta ku hayi va ta hela va fikile maphorisa va ta ze va famba hi mbombo vanhu va lavaya i teka number plate i yisa a wu nge twi nchumu no i twa nchumu ku leswi a yi nga tshame hi ripotela swi ve swi endleka hi ndlela leyiwani Metri. leseni bot 0860002543 khume na ngoti mina tintsani pila ora ya khume naro nangona ka Africa wa vulavula ile ka mngana lo na FM makoma ndlela a hi kuti kuwe angula ku yini timhaka hi teto hi ku andlale tona la tafleni ku va u kota ku va u tisa tlhelo ro wena ra tona hi ndlela le 0860002543 nangona ka Africa wa vulavula ka mngana lo na FM yema mkereli ka mngana lo na FM nhlekani Ipfukile mjana bot patch. epfokeli bota mina khetsa swinene loko mi bela riqingho mani mi amukereli ka mngana lonene mi angula mukuyini n'we Inkomo bot patch mina ndala hlamula leya namhlanje ku yiva ka nhundzu ta mfumo leyi. ya Tinhundzu ta mfumo a ti yiviwi hi munhu wo ka nga tivi nchumu. I vanhu lava nga na vuxokoxoko na swilo leswi va swi twaka leswi swi le kwihi swi tshame swi njhani. Je munhu wo fana na mina so ni nge siku landzela cable na fika ni tsema ni nga tiku yi sungula ku endlisa ku yini so swi yiviwa hi vona lava va nga tirha hi swona ene hi vona va nga na matimba ku va swi tsema va tlhela va swi xavisa ene xa vumbirhi botpad hi dlayisiwa ngopfu hi inani hi tikhoto ti vona loko munhu u mukhomile a pfuka mundzuku a tlhela a vuya futhi swo fana na kwalano vanhu vo tala ngopfu va vona va kha va yiva hi vitana maphorisa va va teka loko ku nga ri khale ta vona va tlhela va humelela hi le ka maphorisa kasi vanhu lava hi ngo va vona va tlhela va vuya ku endleka yini va ku hina va hina ntirho tirhile swi swa le court va kha va hivisa futhi na swigevenga ni byeleni na mitwa leswi mi vulaka swona ngopfu loko mi kombisa timhaka ta ku ongeti a swi koteki ku munhu loyi a nga wa munhu ntsena a ya sukela swilo leswi se swi vulaka ku yini ku fanele ku endleka yini laha hi ku loko ku ve munhu ntsena a swi koteki ku a nga ya sukela mhaka leyi hi huma njhani ka xiyimo lexi xi xa nkoka ngopfu i ku va hi sungula ku langutisa timhaka ta ku i vo mani vanhu lava va tirhaka swa tikhebo lexiya ene loko munhu wako a khomiwa hina tanihi vaaki hi swi landzelela swi swa nkoka ngopfu ku vanhu va khomiwa botpet va khomiwa mali swa ku vanhu lava tlhela va vuya kwa kusuhani ene xa vumbirhi kuma ku vanhu va ku van'wana lava tirhisana na maphorisa futhi a swi vona so a swi nge heli botpet swi nge heli a swi nge heli hi ta rila hi rilile a nge nona mfumo loko munhu a yivile cable la hi tsutsuma hi rile patwini le ku nga ri khale mfumo wa hi twela kusuhana va tlhela va hi tisela cable ku nga ri khale ni vana vona kola swiswa ngopfu la ni nga kola swiswa ngopfu n'hweti yin'wana na yin'wana cable ya yiviwa va ta replace n'hweti yin'wana na yin'wana cable ya yiviwa so ma swi i swilo i vanhu lava ngo tirhisa va twanana vanhu lava ene va tirhisana vanhu vo fana lava ene swi swo hileswaku ya yiviwa ku endlela ku vanhu va ta kota ku lava va dyaka swin'we va kota ku dya swo sweswo nemetwe 0860002543 nakona ku ya Africa wa vulavula hi le ka Mngana Lona FM languta nkarhi 20 minutes ntsena ku bile awara ya 13 inongona ku Africa wa vulavula hi ku haxela wona chick kusuka studio 1 le Masingita Mola Gyan namuntlha ku ri msumuni ku sungula wa n'hweti ya Sunguti lembe ra 2023 yimani ku byela vito ra lembe i 2023 kasi lembe ro i ra vo 2023 mama ibo makako aya amkeleni ngwana mingiseri lo nhlakani mi amukeleli ka Mngana Lona hi mi amukerile eka Mngana Lona na FM nomboro i 0860002543 inomboro leyi mi nga ta yi tirhisa ku va hi kota ku twa tlhelo ra n'wina ra mhaka timhaka hi teto ni mi andlalele tona la tafuleni la se ni lava ku ta twa ku mi angula mi ku yini hi ndlela yaleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlakani mi amukeleli ka Mngana Lona hi pfukeli papa minjhani hayi pfukile man Akhenza ka ha ri na ntirho wukulukumba swinene wa swilo leswiwani ni mani ni wun'wani wa laha nga tshama ni tirhanyana kun'wanyani so loyi wa a driver a ku ri munhu loyi wa ku ta ya hala matiko ya le hansi se ni hlamula ku tibetiri leti loko hi fika kun'wana i nyikiwa tibetiri ta famba ndzi ti vutisa ku kahle tibetiri leti ta njhani se swi vona ku swi nga ndlanya timhaka tin'wana kahle vanhu lava ku ta hi le handle botpet vona va tlakusa ku xandla laha ka tiko ra ka hina ka ku yiva la swilo leswiwani ndzi pfuki swi kotile swilo leswi ma yi vona kambe loko mi ku hi nge pfuki swi vonini hi swi kotile mi vula njhani ni vula ku
hi xitalo i vanhu lava va ku ta eka hala handle tekeleko i nge swi tivi ku ri va swi endlisa ku yini ku i ta swi kota hi ndlela yihi a wu nge swi koti swo fana u tlhonga swilo swi tiyisa kwini ku endleka hi ta ku byela ku hawa a wu tivi nchumu yena kambe xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni xona a hi xona lexi n'wi mi nge le ku hlamuleni xona xivutiso lexi hina hi nge le ku vutiseni xona hi ri ku nga va ku ri yini lexi susumetaku ku tiko ra hina ku fane ku yiviwa nhundzu leyi nga ya mani na mani i mani a nga laveki ku tiko ra hina ri saseka mi nga hi niki switori hi ku switori ni ta ku mahemba ivi mi kaneta loko mi ri na ntiyiso vumbhoni byako byi kwihi se mi nga hi niki switori hina hi lava ku tiva ku i ncini i mani loyi a nga va ka kha nga ri ku na ku tsakela ku vona ku tiko leri ri humelela ku fika ku za ku yiviwa na nhundzu leyi nge i ya mani na mani munhu a fika a tlakula pompo leyi pompelaku mati tiko hinkwaro hi swo hi lavaka swona maswona hi swona swi zama ku ta kombisa ku a ku na loyi a nga swi tekeli ku nsuku ku va wu ri kona mara kinga i ku vanhu va lava ku ta hi fambi hi va hi onhelaka kuma ku nkarhi wun'wana a va tangi hi ndlela ya right a va na tension ta ku va tshama laha se mara va tshama na hina va tshama na hina swo sungula kwala joni masiku lama khale a va nga tshami va ri voxe masiku lama hiko ku sungula ku mikhukhunyana ya ku swi tiveka ku mikhukhu liya laya lavaya i vanhu va le Zimbabwe mikhukhu liya lavaya va le Nigeria mikhukhu liya lavaya va le kwihi kambe lomu kun'wana lomu hi tshama na vona se mi nge vuli mu ku vanhu va le handle loko ku ri ku vanhu va le handle mi ndla yini n'wana mi tshamaku na vona ringeta matshalatshala hinkwawo botket mara hi nge a hi lungi xivutiso xi ri mi endla yini ya matshalatshala a hi yini ya because non'wana uri nga fane swi ara loko hi swilo swi tile ku endlela swa wrong mara swi vona ku no la ni ri nese loko ni byela lavan'wana va ku swi tshika i nge swi kuli ma swi vona va hi onhela vanhu lava ma ku a va na tension ta right botket Nemetwedi 0860002543 matuva a hi lavi ku vulavula hi maveriveri na yini hi yo mhaka ni ku a ni lavi mi ni byela switori swa ku he mina ni hala ni sweswo se ha swi tiva ku swi le ku nhundzu ya mfumo yi le ku yiviweni nhundzu ya mani na mani yi le ku yiviweni sweswo se ha swi tiva xivutiso i ku nga va ku ri mani loyi a nga tsakeleku ku vona ku tiko ri hluve hi laha hi nga kona a hi amukeleni n'wana mingiseri enhlekani enhlekani botete na lembe lerintshwa i lembe lerintshwa na le ka n'wini hi pfukile hi ngo vona but hayi pfukini i mi vutisa xivutiso xin'wana ma swi tiva mi vhini ni lavisisa mara a wu nga ri vulavisisi bya xifumo hi sweswo swa mina swa ku ni hungasa a hi languseni ku swiporo swi yiviwe endzhaka yini ma swi tiva ku swiporo swi tsemeleliweni swi kumeka swi ri titirakeni ta ku ya hala Zimbabwe swin'wana a ka ha ku eminetiwa contract ya vanhu lava va twa ku nga ku tiko leri va ri lwelini se hi vona se a va ri ma-security ya ku rindza swilo leswiya loko ku terminate-wa contract ya vona ku yiviwa matiko ya le handle mara a ka ha ku terminate-wa contract ya vanhu lava va twa ku nga ku voho a va deserve ku rinda se xivutiso xa n'we xa ku i mani swi vula ku vanhu va kwala kaya va pfulela lava va matiko ya le handle ku va onha swilo swa vo va kha va ku va khanya makwenu siku rin'wana ku yiviwe tintambu tin'wana ta gezi ta ku popa mati masayiti hala ka va Minghala ivi ni vutisa ya malama ni kumaka information ka voko mara hi mhaka ku a ku yiviwe ku sungula ku tlhe ku yiviwa sweswi ku ngo ku humelela yini va ku va yisa lava kumaka ti-tender hala ka district ya Vhembe hi vona lava va endlaka swilo leswi se maswoko ku na lava va lavaka ku onhaka swilo ku vo va kota ku va ta kuma ku na lava vo va onhaku ku va kota ku khawurisa loyi a nga ha laveki ku dya na vona kasi ku na un'wana ya lonoza ni n'wi khoma hi nexe a hamba a ta cela tikhebulu laha hi tshamaka kona hi ku hi tshama hi endla gezi rin'wana ra self built so loko se hi cinca hi kuma ra mfumo ivi a hamba a ta cela yaloye u ti mina no ti zamela ni ri a swa ha tirhi ni hisa tikhebulu ni hisa pitori so maswo i swilo swa ku hambanahambana se nhlamulo yaleyo i kona Nemetwedi mawani
sweswo mingisera Munghana Lona FM i mhaka yin'wana ya masivona se swi vula ku loko hi nga se tshika ku munhu loyi a nga ta hi lungisela hi ku a ni ngo masiku lama veri vanhu lavawani va thoriwa va kuma tikontraka ta malembe mangani manharhu manharhu kumbe ku a ni swi tivi nga ri malembe malamaya se loko a vekele tintambu ti kha ti tirha malembe ya kha ya famba yi ta hela malembe manharhu a nga tirhanga maswo swi heriseni sweswo swa ku munhu mi n'wi nyika kontraka mi ku malembe manharhu ya ku lunghisa swa gezi na yinini ma swi vona endla yini loko swi vona ku malembe ma hela se a ya tsema a rhumela vafana va ta tsema ku ndlela ku mi ta n'wi vitana mi ta ndla yini a ta lunghisa se loko mfumo wa n'wina mo teka xiboho xa ku mi lunghisa n'wina hi n'wexe mi swi twini mi lunghisa n'wina hi n'wexe ku nga vi na munhu loyi a nga rindzela ku loko se a rindzele ku loko swi onhaka mi ta n'wi vitana swin'wana swa leswi nga hunguteka loko no landzelela leswi mawuwana a ku heta ku swi vula hi ku i nga ti vutisa ku i mani a nga na liya ya ku va lava va thoriwaka ku ndla tilayiti leti hi vo va tlhelaka va tshova i nga ti vutisa ku i mani a nga tsakeliku ku vona ku tiko ra ka vona ri saseka a nga kona loko mo languta famba mi ya languta mihlaya la mitlangu leya AFCON futhi se sweswi yi ta hlaleleka hi ku xipano xexo xi nga tlangi nchumu xi humile loko mo languta mi ta swi vona ku mitlangu leyi laha leyi nga le ku tlangiweni kona ku saseke ngopfu hi va ka hina ku saseke hlaleleka hi ku xipano xexo xi nga tlangi nchumu xi humile loko mo languta mi ta swi vona ku mitlangu leyi laha leyi nga le ku tlangiweni kona ku saseke ngopfu hi va ka hina ku saseke a li va lo lunghisa sweswiwani hi mhaka ya ku na mitlangu kambe ku saseke ku saseka amoroko leswi swa ku Afrika-Dzonga matshan'wini ya ku yi ya mahlweni yi le ku tlheleleni ndzhaku a yi nga phikizani na matiko la Afrika-Dzonga kambe sweswiwani se yi sungula ku phikizana na matiko hi mhaka ya ku na lava va nga ri laveki tiko leri va nge le ku teketeleni swilo va nge le ku tshoveleleni va hi tlhelerisela ndzhaku se tatwa kumbe angula mi ku yini i hafu ku bile awara yan'we hi twaneni ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini ta vuya mi khensile swinene khalanga ku siyeriwa nkarhi eka muyingiseri Nhlikani tatana loyi n'wana wakwe a nga dyiwa hi mati u na muni wa masiku hi le ka Munghana Lona FM komba ndlela 0860002543 a hi koti mingisura mina ku timhaka tingani hi ta heta timhaka hi ku byerile ku hina hi lava ku hi famba hi tlhelo rihi na mi vona mi le ku tshweni ni twa mi humelerisa ku hayikho vanhu lava va nge le ku ngheniseni xiswona swa tikomba ku timhaka leti hi bulaka hi tona ti vulavula na vona a hi tekeni loyi mingiseri Nhlekani hi mi amukerile ka Munghana Lona FM Nhlekani aye a ni tivi ku xiphiqo lexi xa riqingho xi nga va xi kha xi khumba muyingiseri luya kumbe xi khumba mina hi ku na mina laha ni nga kona kumbexani xi khumba mina a ni tivi kambe rito a hi ringeteni nakambe Nhlekani nakambe mi amukerile ka Munghana Lona FM enkomo botsati minjhani hi pfukile minjhani buti wa mina hi pfukile botsati i nkuna la ka Makosi a hi mavutana ni tsakele ya ku ya vulavula hi vukhamba bya tikhebulu khalanga mi nga yi tsananisi nhlokomhaka ya hina nhlokomhaka ya hina a yi ri vukhamba bya tikhebulu nhlokomhaka ya hina yi ri vukhamba bya nhundzu ya mfumo ahe botsati loko ni nga swi vekangi kahle okay khalanga i mhaka ya vukhamba bya ku yiva nhundzu ya mfumo botsati yi endla hi mhaka ya ku na vundenga lebyi nga tisiwa hi democracy la Afrika-Dzonga vanhu hayi ku a va swi tsakeli leswi va swi tsakela mara munhu wa ona nhundzu ya mfumo a ku hayi mfumo wu ta tlha wu xava a swi na mhaka ya ku va ni mfumo wu ta tlha wu xava a swi na mhaka ene mi kuma ku vanhu va laha hambi vo kumeka bodypad va swi tiva ku ri hambi vo kumeka va khoma va yisiwa khoto
va ta tlhava vuya mhaka ya ku a ni ri la Afrika-Dzonga hambi munhu a nga ri na mali wa yi kuma loyara mara a yivile kumbe a onhele mfumo kumbe a onhele vaakatiko so ku na mindzengo swa xidemokirasi la Afrika-Dzonga botete hi swo swi endla ku ri vanhu va nga ha ri na mhaka hileswaku hi ku fika ka xidemokirasi vanhu vo twa yi nga ri na mali mfumo wu na mali hinkwayo a va swi hleketi ku eyi ya swa tika eyi ya swa tika hi swona sweswo va ri ha mfumo wu ta lunghisa swi na mhaka i xidemokirasi ku ri xidemokirasi botete hi le ku xi abuseni a hi swi twisisi swidoro xidemokirasi xi vula yini hi ri hambi ho ona muri un'wana na un'wana na mfanelo ku endla sweswi rhandzaka hi swona swi endlaka loko swi sungula tiko ra hina botete swi nga lunghi hi tindengwa ta xidemokirasi ta Afrika-Dzonga ma vona leswi swi humelaka swi botete a ka mfumo wa xihlawuhlawu ku ya hlawuhlawu a swi nga humeleli mara why swilo se hi kuma xidonga ma vona leswi swi humelaka swi botete a ka mfumo wa xihlawuhlawu ku ya hlawuhlawu a swi nga humeleli mara why swilo se hi kuma xidemokirasi ku endleka swilo swin'wana swo swi nga tivikana na Afrika-Dzonga na ku ya khale wa xifaniso xa nawu a ka ha ri na nawu botete la Afrika-Dzonga hi swona swi endlaka switwana swi nga fambi kahle swi onheka ku za ku tala vanhu va le matiko le handle va ta va ta hi onhela kwala tiko ra hina hi tlha hi tsandzeka na ku va caca va vuyela makaya botete kun'wana va tlhela mi hakerisa rent ka miako ya ka n'wina a tikweni ra ka n'wina hi swona kambo sweswo swona ya ni mi twile nkuna hlayisekani la raka ra tala damu na fambeni mavutani la ka makoxa la 0860002543 nangona ku yi Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona tweak suka studio 1 hi le Masingita Mall a Giyani ku horile kambe vanhu va ko la molweni vanhu va ko kambe leswaku swa ntlimbano wa timovha na yini na yini se swi horile hi ndlela yaleyo ya amukeleni n'wana mingiserelo enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM inkomu njhani botiphetile buto wa mina hi pfukile hi na nchumu hi ngo voma a wa hi pfukile FM inkomu njhani botiphetile buto wa mina hi pfukile hi na nchumu hi ngo voma a wa hi pfukile a khensa buto mina ni la ku vulavula hi leyi ya ku onhiwa ka swi swa tiko swi sungula la as long as ha ha na ti-contractors lava mi va vitanaka van'wa tikontraka mi va nyika ntirho swa ha ri kule no hela swi sweswo I will break this down swi hi ndlela leyi mi ni nyika kontraka ya ku ni lunghisa gezi kumbe ni chela mati kwini and then xi xexe a mi ni nyiki ku xa 3 years kontraka loko ya 3 years i once off loko ni heta swi herile so mi hleketa ku n'wina loko kontraka ya ku ni lunghisa gezi kumbe ni chela mati kwini and then xi xexe a mi ni nyiki ku xa 3 years kontraka loko ya 3 years i once off loko ni heta swi herile so mi hleketa ku n'wina loko se swi hela ntirho lowu hela ku hela lembe ni nga ha kumi un'wana ntirho ni nge ni ya onha tiphayiphi leti ni nga chela ku mi ta tshama ni vitana kambe masiku lama van'wani ve ri ku na va nyikiwa tikontraka ta malembe manharhu ivi loko va nyikiwa tikontraka ta ku loko onhake swo karhi va ta lunghisa na sweswo na swo swi nga tlhela swi vanga na swo sweswo swi hi ndlela leyiwa a ni ri mina as n'wa tikontraka phela na ti xavisa ka n'wina mi nga khoma ntirho ni ku loko swi onhaka ni nga mi lunghisela malembe manharhu ni ndlela ku yini na ku loko swi onhaka mi languta mina swi fana na le ka ti-insurance a ni ri ku na mali leyi ya access loko yi fanekele ya claima so ku na mali yo karhi ni nga ta mi charge yona mara a yi nge he ringani na leyi ku fana loko ni sungula ku installa se hi makumu ni tshako ni vuya mi ta ni nyika mali ku ni tlhe ni kota ku vuya ni ta ntalo ku swi nge vheti swi va free hi xitalo ku va ku ri van'wa tikontraka va ngo hawa loko se swi onhakini hi ta mi lunghisela swo for malembe ya so mara loko se mi ya ku vuya ni ta ntalo ku swi nge vheti swi va free hi xitalo ku va ku ri van'wa tikontraka va ngo hawa loko se swi onhakini hi ta mi lunghisela swo for malembe ya so mara loko se mi ya ni vitana ni ta mi byela ku laveka access ya so ku ni ta kota ku vuya ni ta lunghisa so swi hi ndlela leyi for example a hi vulavuleni SABC laha Polokwane ma vona laha tiroboti ni teta ta kwala SABC ya n'wina a mi swi tivi ku famba tithebulu muni laha mara n'wa tikontraka ya tivaka loko se va vona swi nga ha fambi mi ngo kuma mindziwa a kha a cela laha n'we swi nge koteki ku mi pfuka mi ya cela laha mi nga swi tivi mi ya hlangana na yini laha so vanhu lava yivaka i van'wa tikontraka vanhu lava onhaka i van'wa tikontraka swi le rivaleni sweswo a mi na ku mi nga mi ya celacela ndhawu mi nga yi tivi ku yi khome yini i mani a swi tivaka hi voho va lava nga ti faka tikontraka leti
kumbe xani ku nge kumbe hi nga vuli ku n'wana tikontraka kumbe va lava va tirha na yena a ni ngo na yena a nga va thole mina ivi kumbe xani ku nge kumbe hi nga vuli ku n'wana tikontraka kumbe va lava va tirha na yena a ni ngo na yena a nga va thole mina ivi mina ni hi vo van'wa tikontraka lava hi vo kontraka swi nga khathaleki ku susuka le henhla le ku ya ehansi kumbe njhani mara swi hi ndlela yaleyo a swi koteki ku mina sweswiwani kumbe n'wina mi tirhaka so mina point ya mina Butet i ku tikontraka as long as ta ha ri kona a ku na laha ya kona a va swi leswi government yi tisevhisela hi yoxe ku tanihileswi swi khale a endlisa swona munhu a swi tiva ku hambiloko no yana ya tsema khebulu liyani kumbe ni yana ya tshova phayiphi liya a ku na lexi ni nga ta xi benefita better ni yi tshikisa sweswiya hi ku na mapatu namuntlha hi famba mapatu yo ka ya nga tiyangu swi ti-pothole swo kukela va ndla swi nga tiyi ku business ri ya mahlweni ene i nge va soli va lava mali phela ku heleni ka siku hinkwenu hi lava mali so tikontraka to ta laveka mara la swi bohaku swin'wana swi bohi ku va nga va na tikontraka loko se hi hava na escom hi ta hi va na kontraka why swi fanele leswi va hi ndlela leyi dani ku hi va hi ri na escom ntsena yi tindlela swiswayo swi helela kwalani swi bohi ku va nga va na tikontraka loko se hi hava na escom hi ta hi va na kontraka why swi fanele leswi va hi ndlela leyi dani ku hi va hi ri na escom ntsena yi tindlela swiswayo swi helela kwalani a ntiyiso ngopfu hi lavi se swi sungula ku cela magoji ya tiphulu ta gezi va thola lava ve le handle loko ni kha ni yi tiva ku ni ri wa le handle ku khoma leyi fambela mindzuku ya fika permit ya ku hawa hi te ku lunghiseni laha kasi ho yiva ya karisa hi ku xitalo loko mo cheka a ni ri hi vulavula hi tinambara swi fika hi ku emahungwini va ri yini vateki va mahungu hi xitalo vanhu lava khomiwaku na copa or yini in hand vo va lavaya a swi talangi ngo kuma munhu wa le kaya do va va ri koho vanhu ve le kaya mara ku va ku ri voho xitalo va lavaya so a swi koteki ku ni nga suka nicelacela ndhawu ni nga swi ku ni teka hi voho va lava va tikontraka va sungulaka na swo swilo hi tshaka hi ri la hi voho hi tlhe hi thola vo futhi ya no a ndzi tshama ni heleriwa hi marito ni heleriwile so loko mi kha mi va vitana va lava va varhangeri va va vulavula kwala mboyeni mi va byela va swi languta hi tin'wana swa tikontraka ha swi tiva ku va na xiave na vo va benefita mara a va swi languti hi ndlela yin'wana so that development ya tiko ra hina yi kota ku ya mahlweni yi nga tlheleli ndzhaku hi tlhelele ndzhaku 5 step back a yi andi sweswiwani va tirhayisi swi le ku tirheni kahle but then ku cinca ku kwini a ku na nchumu ntiyiso sweswo ku tlhelela ndzhaku kona hi tlhelele ndzhaku ngopfu loko ku fananisiwa na laha hi ri koho loko a hi lo sukela laha hi ri koho hi ya mahlweni a hi ta hi ri kule ngopfu sweswiwani kambe ni kheseli swinene tlhelo rero buti wa mina inko leswi ku ri kumbe loyi a swi vulaka swi ma swi tiva ku wa nikiwa kontraka ni tsundzuka un'wana a kha yi rilela kun'wana kontraka leya ku i lava ku loko un'wana ka ya 3 years va ku yo ndla yina ku hayi lunghisa mapatu loko i lava ku lunghisa mapatu why se mi to va mi celacela mi ndla yini kumbe ta swi kota ku lunghisa hi ku loko luyi a nga ri ndhawu loko o va rindle kahle ho ya lunghisa ri masiwa swilo swa veriyini leswi swibirijani leswi swa storm drainage swi tshama swi fayiwile swilo leswiya hi ku ku na vanhu va nyikiwaka tikontraka ta ku i ta lunghisa swilo leswiya lembe na lembe swi ta tiya kanjhani a hi tekeni n'wana mi yingiserile nhlekani nhlekani minjhani mam papa mina hi pfukile minjhani n'wina na hi pfukile na lembe lerintshwa lembe lerintshwa na wena me lexi ni xi vonaka la ka mhaka leyi swi endlaka swi hi feyilaka ngopfu ni hleketa ku ri i nawu khale loko ya ha kula hi tiva swa xi xa mfumo namni xi va xa ku onhaka u nge pfuki xi tekini nawu wa hina sweswinyana ena xi nga pimisiwi helo a nga ta xi taca loko xi ri xa mfumo a xi chava ngopfu hina lexi hi feyilaka kahle kahle i nawu ene vurhangeri bya hina i byi hi feyilaka endzeni ka nawu hi ku vunyingi bya vona ku na leswi va hetiwaka hi swona ene loko swi ta ka tithenda na vo va koho varhangeri va hina loko ni ta tsundzuka malembe ndzhaku bupheta ku nga na munhu la nga ta jikajika dorobeni tixopo ti pfarile vanhu a wu ta vutisiwa ku ri jikajika u lava yini dorobeni tixopo ti pfarile mara famba sweswinyana ri ze ri yixa munhu a ri yima endla up and down dorobeni hi nga swi tixa ku endla yini loko munhu va lava ku rhumiwa kaya u tsutsumela dorobeni a hi vona lava tshovaka malayiti lama na vusiku na ti-scrap yard leti nga na toho sweswi swa fambisana i scrap yard i drugs
leswi swi contributaka ka ku huniwa ka tinhundzu ta mfumo. Swi nga va kona leswa titenda ale mara loko munhu a ta yiva cable leyi yi tiselaka ndzilo la ndlwini hikuva yi va na tita ti hitisela wo pfuka nampundzu kuma u hleta ri gezi ri fambile loko huma handle kuma ku ri cable yi tekiwile. hi so se swa joyinana drugs, ti-scrap yard na ku kala ka nawu. kwala ka ti-scrap yard kasi ti-scrap yard letiwani ti na mani hikokwalaho ka yini ku kha ku vulavuriwa hi tona kambe ti nga landzeleriwi. Loko ma langutisa vanhu lava ti ownaka vunyingi bya vona lava nga la kaya va ti ownaka ku va ku ri valungu mara va vanhu va ntima lava ti ownaka i vanhu va ku huma matikweni ya le handle. mati wa sweswo swi ni tlhelerisela ka siku rin'wana un'wana munhu a fika ka mina ku famba ni lavela xivoni xa teze ku na spare parts xin'wana laya a Polokwane loko ni ya ni fika ni kuma ku spare parts lexiya xi oniwa hi munhu wa tiko wo huma matikweni le handle i swi hlengeletarini spare leswo ni ti vutisa ku tiko lera hina leri hayi hina hi feyila hi nawu butet nawu wa hina wu hi feyila ngopfu na leswaku munhu a jikajika dorobeni na yini navusiku tishopo ti pfarile. a ni ku na ti-restaurant va kha va ya ti-restaurant a ni ku na ti-restaurant ti va koho loko mo langutisa ti-restaurant leti vulavulaka hi tona a wu ngheni minenge na loko ze ri pela i drive through mara munhu wa minenge i lava hi dorobeni reservation wa hi fanele hi va na ndhawu ta ku nwela byala reservation dorobeni loko mo nghena kwala dorobeni ra Polokwane navusiku malayita matirhi ene ku na vanhu va masipala lava va tirhaka ku tlilina kwalano rini ku ta va na khisa ku va retiwile because tilayita ti tirhi dorobeni mara ku na vanhu lava tlinaka vavasati va tlilina navusiku ku kwalano ene ku na vanhu lava jikajikaka hi nga vusiku va jikajika dorobeni va endla hi navusiku. ane mi ku tiva kahle mi ku tiva kahle Polokwane himpela hi swona ntiyiso ku na vanhu va kha va basisana madyambu tilayiti loko famba hi landrosi ti ta layita vhiki rin'we endzhaku ka sweswo ku byi a ni swi tivi va mani va ti yiva leswaku mati va mani ku ri ku lwa na sweswi hi fanele hi lwa na drugs hi lwa na state yard ku vuyisiwa nawu inkombo ta mina khensa hi leswo xiyimo xo tika swinene lexi hi nga langutana na xona kambe xivutiso ku tiva leswaku i mani a nga rhandzeki tiko ra hina ku ri saseka ku fana na man'wani matiko a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani Khalanga mjani buta mina hi pfukile khensile loko mi yi bela riqingho hi ngovo hi pfukile swa doroba Khalanga hina hi tshamaka madorobeni hi fanele hi endlisa ku yini loko ri perile so swa ku jikajika dorobeni mara a hi humeni ka swona Khalanga a ni la ku angula ku ri mhaka ya ku vanhu va twa nga ku na xiphiqo ku jikajika dorobeni a ku ri mhaka ya apartheid ku munhu wa ntima a nga tshami dorobeni ma swi twisisa se loko ri pela a fanele ku ri hi le Joni a fanele va yi ri Soweto la ku tshamaka munhu wa ntima tindhawu a ti hambanisini hi ndlela yaleyo a swa ha tirhi masiku lama hi tshama na va valungu hi tshama na va kona madorobeni kwala ti-suburbs mara leyi lava ku angula yo hi leyi ya ku destroy ka public infrastructure Khalanga swi so loko ni based eGauteng loko mi jikajika la ku mo teka drive mi ya kun'wana na kun'wana mi ta kuma ti-pole light leti ti tsemiwini hambi ti tsemiwa hi grindara hambi yini ku humesiwa tintambu leti ti nga le ndzeni na tirhoboto swi tani so swi sweswo a hi mhaka ku i munhu wun'we loyi a jikajikaka loko ma swi languta ni nga ku i syndicate ku na tikhampani leti ta security tinghozi ngopfu tikhampani letiya hi to tirhaka na vayisa lava hi ku munhu i ri wexe mele u na famba hi movha leya mhe ni famba ni ya yiva tikebulu swa olova ku va ni kuma loko ni yimisa vanhu va ta tikuma so ku va ku ri tikhampani leti ta security leti hi ku nge ti yimisi nge ti hleketeleli so vayisa lava tikhampani ta security va tirha na vona vayisa lava ku yiva tikebulu va dya swini xa vumbirhi la Gauteng xitimela a xa ha tirhi tindhawini tin'wani mhaka ku va mathekisi va ri va tekeriwa ti-custom so lunghisiwa mhaka ya xitimele va mathekisi va na xiave va tsema na vona mhaka ku ri xitimela xi teka vanhu va ku tala ende mali leyitsongo so va helela hi ti-custom so ku ri va dya na vona va endlisa sweswo ku ri va ndla yini va destroy public infrastructure i vanhu lava va nga rhandzeki tiko
a ni tivi kumbe i mhaka ku vanhu a va liberated kumbe njhani a ni swi twisisi khalanga hi ku swa mani na mani loko mo ku Morocco yi sasekini Afrika-Dzonga tlhela ndzhaku swi ni vavisa na mbilu because i ntiyiso Afrika-Dzonga ku ri tiko ra ku tinyungubyisa tiko ra kokwani Mandela tiko leri ri nga hluvuka swinene va nga va ku South Africa is Europe in African country hi mhaka yo swa ri so hina tani hi vaakatiko hi fanele hi rhandza tiko leswi swi tale ngopfu Valley Joni swi tala ngopfu kaya tiso wa laveka va yiva ti-Cape Bull ku hala kaya but ti-isolated cases eka n'wamiti ku nga ri na for mavhiki hi 12 December a wu ri na lava yive ti-Cape Bull mara problem leyi ngopfungopfu kwala Gauteng laha hi nga hlangana koho na vanhu valava va makwenu wa hina va ku huma ematikweni ya maakelani so leswi ku laveka political will na ku hina vaakatiko hi ma hi milenge hi ku not in my name because swi le ku hi onheleni khalanga madoroba ma hundzuka tigosi a hi tlhelele nyana kantsongo ka ku na mavhengele a na hala ta mbutisa swin'wana swa political will ku i ya mani la political will leyi mi ya mavhengeleni kumbe nhlamulo khalanga okay ya ni khoveleni tani ni sungula ni hundza vhengele leri ta vuya hi twa tlhelo rero ra political will ya leyi mi vulavulaka yona Clientele ya kota ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-funeral dignity plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku sala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joina namuntlha swo olova. Ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Ekhume minute ntsena a yi se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava kusuka kwalano nongonoko dzumba na mina tsundzukani ku xikomu xi vuyele mbinyini leswi a swi nga endleki nkarhi lowa Christmas swi hele tolo se sweswiwani xin'wana na xin'wana xi kona tinhlokomhaka ta mahungu ti kona mahungu ya kona awara na awara ya hele awara ya 10 awara ya 9 ya hayi swi awara ya 10 antiso kuma kambe heta lo swi twisisa ku swi vula ku se tlhelele mintirhweni na n'wina lavavo a mi nga tlhelela mintirhweni mi sungurile ku vulavula ku hey ku hela ka lembe kambe ku na mingisela nga lalayini ni nga n'wi hetele airtime ya yena ni khensile mingiselo wa mina ku va mikhomitani mi vulavula hi timhaka ta political will ni pfuneni ku political will kusuka ka mani la so mavona loko hi vulavula hi ti-party politics swi ta hi karhata hi ku hi party ya ku tshuka party ya rihlaza party ya xithopi ni vula sweswi nga humelela after 94 loko kokwani Mandela va teke mfumo at some point de Klerk lo ari president before i tlhava deputy president ni mhaka ku ri laha ya ku na political will ya ku yisa tiko emahlweni hi rivala swa khale sweswi ni vulavulaka hi swona ku ri i party mani kumbe party A kumbe party B a swi metari i ku ri hina tanihi vaakatiko hi fanele hi hlangana hi lwa na mhaka leyi ya ku tisira public infrastructure because swi le ku hi coste swinene khalanga ku sale vo va Sandton va Waterfall tindhawu leti ta le henhle hi toho ti langutekaka letin'wani swi tyorisa khalanga leswin'wana se hi le marhumbini a ni ka ni famba hi R55 siku rin'wana ni swi vona kwa hala va Diepsloot leswiya ni swi vona kun'wana ko aku hansi ka ti-power line kun'wana hi leswi swi vutisa kahle se milawu ya tiko leri yi helele kwihi swi kombisa tingana khalanga ene kaya ku antswa ngopfu swinene swi hlupha kwala ku nga na ti-economic opportunities nga kona inkomu khalanga hlayisekani va ka N'wamitwa inkomu 0860002543 nan'wina ka Afrika wa vulavula na mi vona ku matswa mi la ku vulavula a hi vulavuleni mi nga pfula mintirhweni a mi khensisa ku va mi vuyile mintirhweni mi kha mi vulavula ku hela ka lembe ku fambe kahle ya ku tsakisa kaya hi leswi mi nge le ku byelaneni swona mi le ku byalaneni na leswiya swin'wana swi nga le ku hlupheni tiko hi nga ta kuma siku hi vulavula hi swona swa vana lava ni va ku byala va ha ri vana va tlhela va teka na ti-video va kha va endla timhaka ta swa masangu ivi swi tlhela swi va tekiwa ti-video va kha va gungulelana un'wana kha gungula ku ya loyiwani hi leswaku hi le tiko ra John riri mara hi leswo tiko leyi mani tlhela ka leswi hi nge le ku vulavuleni hi swona a hi amukeleni n'wana mi yingiserile mi nhlekani he minjhani
papa mina hi pfukile ngobona papa epfukile kese loko mi bele riqingho mi ri n'we na no vona nga ku varhangeli lava hi nga va hlawula swa ku va hi endlela milawu nga ku va hetlele mani va hetlela ntirhweni mani a ni tsundzuki ni twa na murhangeli na wun'we va hleketa swa ku okay ku na milawu yo karhi a hi cincini yo fambelana nyana na muxaka yoluya ya vugevenga toka ku cinciwa milawu mani cinciwa milawu ku tshikiwa mhaka leya ku veni u kuma munhu ta ku yivela a kaya ra wehe u mu kuma a tlakule a hi dara ku va ku i suspect mara a swi twali kahle a swi twali kahle loko ku cinciwa milawu nyana kwala ka ku cinciwa milawu mina ni vona ngeti yin'wana leyi va fanele va yi languta i ku xana nawu wu ri yini hi loko munhu a onha nhundzu ya mfumo hi ku a swi nga kumbe nhundzu ya mani na mani hi ku a swi nga fanelangi swi va ku fana na ku va ku munhu loko i onha nhundzu swi helela kwalano kambe loko a onha nhundzu ya mani na mani a ku fanele ku va na nxupulo wo tika ku tlula loko munhu a onha nhundzu ya wun'wani hi ndlela yaleyo a ni tivi hi swoho leswi ni vonaka swo swa ku loko maybe loko va nga cincilawa a va a engeteli ke swa ku loko u onhe nhundzu yo fana na ya so u ta xupuliwa so maybe kumbe a swi ta antswanyana kambe a swi tikombi swi vavava loko ku va swi tikombi swi vavava ku nga va ku ri yini xi endlaku swi nga vavavi na mezwi ni swi vonanga ka swi vavavi a swi vavavi nakatsongo a swi vavavi nakatsongo kumbe siku rin'wana mi hi kumela je vambirhi vanharhu vo lava ku veni va wela ka xiyenge xo xa ku endla milawu kumbe va ta hi pfuna swa ku laveka yini na yini swa ku nga engeteriwa swo karhi kumbe ku cinciwa a milawu maybe ku na leswi swo taka hi nga swi tiveki swa ku i yini na yini swi lavekaka swa ku engeteliwa or ku cinciwa milawu na mito papa yi vulavuliwa swa ku kahle yi hake kwini ka ku veni ku engeteliwa milawu kumbe ku cinciwa milawu kumbexana ta ze kuma na nkateko wa ku va hi va vutisa ku loko lembe leri nga hela va ndle milawu yihi na koho hikokwalaho ka yini milawu leyi va nga yi endla lembe leri nga hela va nga vonangi swi ri na nkoka ku va va nghenisa timhaka leti ta ku onhiwa ka nhundzu kumbe ku va na list yo karhi ya ku veni a mi vona vaakatiko mi swi vonisa ku yini hi milawu yini leyi mi lavaka swa ku yi cinciwa ende ku vekiwa ku nikiwa na xivangelo ku va swi ta antswa ni mitwela papa na khensa i khensile botete inkomo ku lo sala timinete mune hi fika makumu na nongonoko lowu timinete mune ntsena yi nga se ba awara ya khume mune eka Munghana Lonene FM makoma ndlela nongonoko wo sungula wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM nhlekani lowu a hi amukeleni n'wana mingiseri lowu nhlekani aye mjani botete bota mina hi pfukile hi ngo vona no pfukwile swinene ni twa loko ngela ndzi lawani ni se radio ni twa kha ku vulavuriwa hi mhaka ya ku muxwa ka ku onhiwa ka tinhundzu ta mfumo mina mhaka yo fana yaleyo na yi vona na mina leyi ni kumekaka ko adorobeni lomu ti-parking a Soweto ku ni ta vulavula hi ndhawu leyi ni tshamaka ka yona Vundlamini ndhawu leyi a yi sasekile swinene tiphakaphaka leti nga kona hi xiyimo xa le henhla swinene ku endleliwa tindhawu to vana va kota ku tlangela ku endliwa ti-ground ku khureriwa blast ku endliwa ti-ground swilo sweswo hinkwaswo ku endleliwa ti-dust kona kusuhani sweswi ku endliwa ti-pavement la vanhu va dawula patu yi kona butete sweswo hinkwaswo ti-pavement to tekiwa vanhu va kha va rhwala va kha va ku cheleta kwalaho mali kwalaho va tshamaku kona munhu a tsusa pavement a parking a yisa ka yini va tshovela ti-dustbin a ku ri na ndhawu yo jimela Ndlamini va tshovele swilo leswiya hinkwaswo se mfumo mara swi vanga hi yini swi vanga hi ku mfumo kumbe anti wu fika swi vanga hi ku vana va dyondzanga va ku endleka yini mavona u kha u vulavula hi mhaka ku tiko ro karhi ro fana na Morocco kumbe ri sasekile mina ni voni ku yi kona wa yi ta va yi saseki ku fana na Soweto hi endleriwe swilo swo tala ngopfu butete swinene hambi switarata hambi yini
ni mi byela ku munhu loko a lava ku endla swo karhi sweswi ku nga na problem a ku na problem ya ti-load shedding munhu a nga chavi loko gezi hala ri kona mi vo ku ceriwa xitarata ni mi byela ku na swikani swi japela leyi ku fambisiwa tambu hi laha hansi ene ku na laha mi nga ta ku munhu mi ku mi ta ripota mi ta swi hlamusela yena swilo leswi endlekaka laha tikweni leri ma vona a ku yiwa kule ngopfu eBushbuck ku yiwa kule ngopfu tiko ra ha ta moxeka ri ya mahlweni a ri nge lungi kambe swi vula yini hi vanhu lava hi va nyikaka matimba ya ku vona ku milawu ya landzeleriwa maphorisa swi vula ka va tirhi nchumu maphorisa vona kumbe a swi khomeriwi ku vona ku i ri phorisa i vona munhu a kha a cela kumbe ka onha nhundzu ya mfumo kumbe xana swi khomeriwi Bushbuck swa khomeliwa tirho ene vugevenga lebyi va kha byi humelela ni mi byela ku kwalaya malokixini hi tshamaku kona vambirhi vanharhu vanhu va swi tivaka vo mani va moxaka swilo leswi sweswiwani kwalaya na hi tshamaka kona a yi ri hava gezi eBushbuck ku buluka ibokisi futhi laha ku ya koho bokisi ra va ri nga buluka hi laha mi ni tshamaka koho kusuhani ka jaride ri nga next door loko ku va bokisi la va ze ku zama ku foniwa va landiwa lava ku landiwa vanhu va Eskom va ku humelela liste eBushbuck a swi kha affecta mindyangu yo fika vo ma-76 hi ri hava gezi tiyindlu to fika ma-76 loko se va cheka laha va ku huma phepha leri ni nga ri vona layi miti leyi xava gezi laha yitsongo mi kuma ku na green na yellow na red ni mi byela ku ti-green a to va 12 ka 76 nemetweni a hi gimeteni kwani khesi tlhela ra ri nkomo nongonoko lowu a wu humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangane na nongonoko lona kambe munduku loko hi ku tisela vona two kusuka studio 2A hi le Apolokwane un'wana khana vutisa ku studio 13 kasi hi nga twi mbulavula nchumu hi xona xikwihi ai swi tshike sweswo ka nongonoko a wu humelerisiwe hi ncindani ya tshame a studio 2A kambe ke nongonoko dzumba na mina wa landzela na Ike Ngobeni kambe hi vuhumelerisi bya Mchangani sweswo hinkwaswo andaka mahungu emisava ya awara ya mbirhi lawa ya landzelaka na Mani Nkosinathi Chauke lembe lerintshwa Mani Nkosinathi hleka mina ni famba na Patrick Shayale tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Mativiriani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela